Haide hingga friends song sengtini nalainai sini Union Public Service Commission ni bisingtui friends song mia 9 tariko kaisa notification nongka omong ke last date application ma khaine online 29 tarik Jun ni bisingo all mas ni 29 tarik ni bisingo online application ma khani naro upsc.gov.in friends song o UPSC ngangke sini Tripura যেমন TPSC Tripura Public Service Commission mahana omongke Union Public Service Commission omongke central ni friends song omong kangke National Defense Academy tai Naval Academy wo joining khanya bagai examination 2021 friends song ngake oboke nane di omongka high profile job friends song sengtam nangnai omongke 12 pass nangnai friends song tai application fee nangya exam center angke Agartala nang tongnai nai tongdi angke apply khanya angke norok oro UPSC online.nic.in no thangai norok apply ma khainai friend song oro personally test bunajangnai exam bunajangnai angke norok o jago apply khanya bagi ID nangnai Aadhaar haike voter haike PAN card je kun kaisa ID ma nangnai arpore friend song o jago nani di 29 tarik Jun ni bisingo 6 PM ni bisingo norok apply ma khainai angke omo withdraw khlaimani norok application jodi withdraw khlainana angke norok 6 tarik July ni bisingo norok 6 tarik July ni simi 12 tarik July ni bisingo norok withdraw khlainana bo chance mannai friend song angke nani di wrong answer bor exam wrong answer ka negative marking tongnai abon bagai UMR sheet by examiner ni friends song omo kolom kosom by ke nani di ortep tongko jodi kuno khangke norok ajago contact khanya de on notification ang rir nai nong no nani di friends song from di exam yang ke 5 September arpore nadi rom di National Academy Defense tongo 370 total vacancy 208 आर्मी वो और 42 नेवी वो 120 एयरफोर्स फ्रेंड्स टोटल ग्राउंड डिউটি सह 28 और नेवल एकाडेमी वो एंट्री खाइजोंनाय 30टा टोटल 64टा वैकेंसी दं फ्रेंड्स अ जागाव फ्रेंड्स अमंग के कायसा आर्मी एकाडेमी बा एयरफोर्स एकाडेमी वो नरनो एग्जामिनेशन दोइनाय नरनो आजागाव डाइरेक्ट जॉइनिंग खाइरजांनाय हमहायता ngan ara training khlaina nono joining khairo borok ngana disine teb tongko exam cities iko aro Agartala nor exam rimanai nai tongdi Indian citizen de Nepal ni jotongo jago friends age limit hingke ekdom kom no honima no jago 19 bosor ni bising bosing na nangnai unmarried na nangnai friends sky jege sala rok simi o jago apply khaimanai hingke matriculation ni अनुसारे नोंनि बार्थ सार्टिफिकेट बा माध्यमिक नि जे नोंनि डेट अफ बार्थ आबुन हयते चेक खाइजानाय जागो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके तो 12 पास इनके नंगनाय फ्रेंड्स नेशनल डिफेंस एकाडेमी नि बागै इनके नेवल नि इनके साइंस नांगनाय फिजिक्स ते केमिस्ट्री मेन तैनाय इनके जों अ जागो जे एक नम्बर दङ नेशनल एकाडेमी आ जागो नो वैकेंसी बो गोबांमा 370 टा आजागोन जों एप्लाइ खालामनाय फी गांके तो STSC आम हायरक गांके तो नांगे अजागो एग्जाम टेट आदार गांके 100 नांनाय